Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Halo guys, assalamualaikum. Wah, sore-sore nih guys, cerah banget. Puasa ya. Banyak tukang-tukang apa nih guys, warna-warni guys. Mau dibikin apa lagi? Kita mau cari ondel-ondel dulu nih guys, sambil jalan-jalan sore guys. Oke, saksikan terus guys. Siapa tahu ada ondel-ondel lucu guys. Sambil jalan sore, melihat ondel-ondel lewat guys. Oke, cekidot. Aduh guys, ternyata ondel-ondelnya belum ada guys. Ya udah kita nganter bocil berenang dulu nih guys. Iya. Bocilnya lucu banget guys. Wow. Nanti abis berenang kita jalan lagi guys, mencari ondel-ondel. Kek. Iya. Kakak, tar dulu kak. Kakak. Oh, kakak dicipok. Oke guys, bocil udah selesai berenang guys. Kita lanjut perjalanan guys, mencari ondel-ondel. Kek. Siapa tahu guys, ondel-ondelnya masih nunggu kita guys. Biasanya di sini banyak ondel-ondel guys. Wah. Tapi nggak tahu guys, ini sore ini apakah ondel-ondelnya ada atau tidak ya guys. Biasanya udah ada suara-suara guys, lagu-lagu ondel-ondel gitu guys. Oke guys, mana nih guys, batang hidungnya belum kelihatan nih guys ondel-ondelnya. Waduh, ada delman guys. Wah, ini ada lomba 17-an guys. Wah, anak-anak lucu-lucu banget guys, ikut lomba guys. Waduh, kita malah ketemu anak-anak lomba guys. Ondel-ondelnya ngumpet kali ini guys ya. Oke guys, nggak apa-apa guys, kita lihat dulu guys, bocil-bocil main lomba 17-an guys. Aduh, dia masukin sendiri guys. Wah, ini ada bocil lagi lomba balap karung guys. Kasihan banget dia jatuh guys. Ayo semangat bocilku. Wah, ini bocil kasihan dia guys. Berusaha terus guys, semangat dia. Ayo. Wah, hebat ya guys, pantang menyerah guys. Jatuh dia tetap ke finish guys. Yeay, good job. Ini dia guys, akhirnya kita ketemu ondel-ondel juga guys. Wah,
diiringi musik yang lengkap guys. Waduh mantap nih guys. Ini ondel-ondelnya cantik-cantik banget guys. Wah. Oke guys, saksikan terus guys ondel-ondel menari guys. Check it out, check it out. Ya 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 ya. Oke guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe guys. See you, bye bye.